predavanje gospođe Vesne Barišić pod naslovom Ne dopingu. Dakle, tema će uključivati edukaciju o antidopinškim pravilima, obvezama trenera i najvažnijim preventivnim mehanizmima u radu sa sportašima. Hvala. Dobar dan, pozdrav svima i hvala Hrvatskom atletiskom savezu na pozivu. Nakon ručka slijedi desert, ali onaj koji nije običan. Pa krenemo, jer odlučili smo nazvat predavanje jednostavno i kratko, ne doping. Što je doping? Doping su farmakološki aktivne tvari i ili metode koje se protive etici u sportu i medicini. Jednostavno rečeno, to je zlouporaba lijekova zbog poboljšanja sportske izvedbe. Međutim, može nositi, ali zapravo nosi velike zdravstvene posljedice. Najčešće bilježimo hipertrofičnu kardiomiopatiju i aterosklerozu. Ako ste uglavnom kineziolozi, onda ne trebam prevoditi, jel? Što je što? S tim da se ateroskleroza javlja negdje oko 35, hipertrofična kardiomiopatija može ići vrlo brzo, što može završiti letalnim ishodom. To su nagli smrti na terenu. Naravno, doping šteti svim organskim sustavima. Poslije ćemo vrlo brzo proći kroz sve tvari koje su zabranjene i nećemo ih analizirati, ali upamtite sad. Znači, svaka vrsta dopinga djelovat će na srce, jer sportaši kad uzimaju ne bi li povećali mišiće i reducirali masni udio tkiva. Dakle, srce uvijek pati. Svi organski sustavi, ali srce ponaosob. Doping dovodi u neravnopravan položaj nedopingirane, znači ako ste bili dopingirane, želite biti čisti, dakako da je vaša izvedba slabija i sad smo prije slušali izlaganje Mladena Vršeka, Mariju treba čisto malo da se spusti za neku normu za nadolazeće olimpijske igre. Primjerice netko u toj situaciji bi posebno za nešto topičkog asortimana. U njegovom slučaju bi se to radilo o eritropoetinu koji se kod napisao preporuča za takve sportove. To mikrodozi eritropoetina, a pravi eritropoetin ide na još duže staze. Znači, jasno vam je da je to važno, da je prijetni integritetu sporta, da doping kontaminira sve sportske vrijednosti i učinu sporta. Niste prekršali antidopinško pravilo samo tada kada ste doživjeli, dobili nepovoljan analitički nalaz ili pozitivan dopinški test. Znači, u vašem uzorku je otkriveno prisustvo neke zabranjene tvari koja se nalazi na popisu zabranjenih sredstava. Kada to otkrijemo, suspenzija od 2-4 godine, ovisno o tome koliko vas ste uzeli, jer nije jednako. Česta zamka su dodaci prehrani, vi nemate uopće spoznat o tomu da je u dodatku prehrani stimulant, steroid, faktor. Nećete to možda kazati. Moja preporuka svim sportašima, glavnim trenerima, svaku bočicu koju imate, ne potrošite do kraja. Nemojte vas. Čuvajte izvjesno vrijeme sa malom količinom. Ako padnete da imamo čim ići u žalbu i da tražimo vještačenje vašeg pripravka, jer može biti u pitanju kontaminacija. To najčešće zapravo u hrvatskoj medicini i doživljava. Dodaci prehrani kao nešto na što se atletičari istovuču. Korištenje zabranjene tvari 4 godine. Tu zapravo nismo napravili testiranje. Krenuli smo testirati nekoga u nekom atletskom klubu, ali smo putem kroz hodnik sreli ili u slačionici ili negdje nekog ko uistinu pokušava, to može biti da koristi nešto što pripada metodama, dakle za transfuziju, za infuziju ili ima neke lijekove, tada pregledavaju torbu, ali nema medicinsku indikaciju da bi imao pravo posjedovati takve lijekove. To proglašavamo kao da je htio se dopingirati i tu se isto jako teško izvući 4 godine suspenzije. Kada obavijestimo sportaša da je izabran za dopinšku kontrolu, ne može ju izbjeći, nije mu pratnja, koja je konstantno pratnja. Ta pratnja, ja znam sve vas, je iritantna za vaše sportaše, ali zapravo to je tako treba biti. Pratnja. Zato da ne bi otišao na WC, ako je biološki uzorak koji uzimamo u rit. Iza toga možemo čekati 10 sati da dobijemo količinu koju moramo dobiti. Javimo vas, javimo sami sebe. Dakle, tu se stavimo kod pratnje. Ne izbjeći od reći ne.
A i sami sad budite pošteni i recite pa što znači ako ja kažem da ste vi odabrani za kontrolu, a vi kažete ne. I odite. To nama znači da, ja sam pozitivan. Samo što na taj način kad ide priopćenje za javnost, nećemo znati na šta ste vi zapravo bili pozitivni, ako vas to tješi. Ali 4 godine suspendije. Propust u dostavi podataka o lokaciji znaju svi oni koji se nalaze u skupini određenih za testiranje RTG. Ako naprave 3 pogreške u periodu od 12 mjeseci, ide 1 do 2 godine suspenzije. Mi u Hrvatskoj još nismo nikog suspendirali, tu i tamo smo nekog opomenuli, ali inače u svijetu vrlo često je baš suspenzija. Ne možete ometati dopušnu kontrolu, to najčešće rade oni koji su pod utjecajem steroida. I baš su nam i na natjecanju još uvijek pod utjecajem steroida, jer steroidi mijenjaju osobnost od agresije do depresije, pa čak i suicidalnih misli, ali mi imamo iskustvo, znači sa terena agresija i nas napadaju, bacaju stolice, dakle, mislim, možemo dobiti batina, to bude u borilačkim sportovima, tu 4 godine. Posjedovanje zabranjene tvari i metode, opskrbljivanje istim tim, te pomaganje sportaša u uzimanju zabranjene tvari i metode, vam je zapravo već kazneno djelo. Što se tiče nas u sportu, dobit će 4 godine, ali kazneni sud će donijeti presudu. Ona može biti ovako, 30 godina zatvora. Najveća kazna koju može neko dobiti trener koji dominira maloljetnog sportaša, a posebno ako to završi bolšu ili još prvično. Sudjelništvo u dopingu. Ni na koji način ne možete poticati nekoga na to, ako čujete da netko želi, vi ga možete prijaviti ili se naprosto udaljite od toga. Kad je netko tipa kod vas u atletici je donekle podnošljivo biti pod suspenzijom, jer možete trenirati sami, ali ne na stadionu Dinama, Svjetica, ako ste tamo registrirani. Ne možete otići na mladost. Ne možete ni na jedan stadion, možete po livadama, dakle nešto što ne pripada Hrvatskom atletskom savezu. Dakle, ali vama je donekle lako, u kolektivnim sportovima je to živo zlo, ako dobije 4 godine, jako teško se vratiti nazad u igru. Ono što se cijeli svijet drži, od kud mi krećemo, kada pronađemo uzor u sportaša za branjenu tvar, isključivo vrijedi princip osobne odgovornosti. Sportaša ne znaju, ne informiranost, ne amnestira od odgovornosti. I obrnuto je od onog što znamo. Nevin je sve dotle dok se ne dokaže da je kriv. Ovdje je dobro, krivi ste sve dotle dok ne dokažete da ste nevini. U dopingu dokazati da ste nevini je vrlo teško, pogotovo mi u Hrvatskoj i sličnim državama koje nemaju takvu mašineriju i toliko novca da neko stane iza vas, da imate savršen odvjetnički tim i da se izvučite, kao što ste znate, za Janika Sinera, savršen je prošao, dok neko drugi za puno manje stvari prošao vrlo loše. Dakle, i tu postoje neke lagane uprave. Ali smisao svega je značiti uvjete svim sportašima u svijetu. Mi možemo prihvatiti da dopingu i svi se prijavite na pogrešene igre u Los Angelesu sad u travnju, gdje ćemo imati sportaše pod dopingom. Dakle, ja to računam kao da će imati zamorce da vidimo što će biti. Ili ćete tako, ili ćete biti zdravi, to je vaši sportaši, pa ćete reći ne dopingu. Da biste tako štitili sebe, morate pratiti popis zabranjenih sredstava. On se svake godine mijenja, ili malo, ili relativno dosta, nikad ne puno. Dakle, nije ga teško popratiti. Ako ga ne možete pratiti, zovete nas. Kada želite uzeti lijek bez recepta, ako je na recept, pitajte doktora. Je li možda nešto s popisom zabranjenih sredstava u ovom lijeku, jer tada ne bi smije uzeti. Naravno, ako je nema alternative, dobit ćete terapijsko izuzeće. Uvijek se, evo, rekla sam, savjetiti s liječnikom ili ljekarnikom, ovo baš i ne preporučam, liječnik je važniji. I samo vi s nama ili sa vašim međunarodnom savezom, vašim međunarodnom savezom. Evo, gledajte kako opća medicina ili obiteljska medicina stoji u razvijenijoj nizozemstvu, kod nas je svi to gore. Na 1000 anketiranih nizozemskih liječnika opće medicine, 85% njih odgovorilo je da nisu upoznati s lijekovima zabranjenim u sportu, što znači mi njihovim uspojama.
a nuspojave su uistinu jake. Ovo sam spomenula, dakle, terapijsko izuzeće, ljudi ste, razboljet ćete se. To je postotak u Hrvatskoj. Opet u Hrvatskoj je liječnika koji nisu poznati. Znači, sad ću ispričati, da se događa i da, ne, nismo radili anketu, mi nismo ništa od toga radili, ali sasvim sigurno još više. Zato mi držimo posebno predavanje jer on je naravno su super u medicini, ali doktor kao predmet na medicinske kasnete te godine. Tako da nije, morate mu uvijek govoriti vi na vama odgovornosti. Kad ste bolesni, skinut ćete sa web stranica službe za antidoping obrasce, ispuniti priložiti medicinsku dokumentaciju, poslati nama, sazvat ćemo povjerenstvo za terapijsko izuzeće, te ćemo ovako dobiti lijek kako ne biste bili pozitivni, da bit ćete pozitivni, ali mi radimo reviziju za svakog slučaja, vidjet ćemo da imate terapijsko izuzeće. Dakle, ništa. Puno sportaša su dijabetičari, znači stalo su na inzulin, inzulin je opravdao, inzulin dijabetičaru pomaže. Inzulin zdravom sportašu će pomoći, iznimno će pomoći misliti, ali će mu i jako štetiti zdravstveno. Ako je netko kronični bolesnik, pacijent, eto ima kronični zdravstveni smetnja, astmatičari ili i dijabetičari, 30 dana prije isteka ne traže, jer recimo 10 godina nam vrijedi terapijsko izuzeće za jednog dijabetičara. Onda da nam se ne radi problem, jer imamo jako situacije i retrogradno izdavanje terapijskih izuzeća, ljudi u faktu 30 dana prije apliciraju u sve, odobravamo terapijsko izuzeće isključivo za određeni lijek ili lijekove koje je liječnik specijalist propisao u toj količini i točno u tom periodu da ne bi bilo poslije manipulacija na vidimo tuve i znamo jesmo li bilo dobro ili ne. Iznimka hitna stanja. Sigurno da nećete zvati nas zahtjev za terapijskim, imate anafilaksu, imate ne znam kakvu situaciju, tešku ozljedu, radite što trebate i liječnik koji će tretirati sportaša, zapisat će koji ćete nam postati, vidjet ćemo da se liječi, izdat ćemo vam retrogradno terapijsko izuzeće. Dakle, radite što trebate. Nemojte, sportaši nek ne zaboravljaju oni koji se nalaze u skupini određene za testiranje, svake podatke za po 3 mjeseca unaprijed. Dakle, svako preko telefona, preko mobitela može ući u nje, jer se ta mjesta i vremena vašeg treninga, aktivnosti ili što li već može mijenjati, vi ćete to i mijenjati. Iako cijela antidopinška zajednica je vrlo osjetljiva na time slot razdoblje 60 minuta. Od 23 navečer do 5 ujutro vas nitko neće testirati. Ako postoji neka osnovana sumnja, tada se ide s policijom, čeka se sudski nalog, tada možemo ići, ali to još nismo napravili u Hrvatskoj, u Italiji i Španjolskoj se to često događa. I 60 minuta je u slučaju ne promijeniti. Mislim, morate promijeniti ako nećete biti tu gdje ste napisali, to stalno pratite. Ako nas navedete na pogrešan put, na pogrešno mjesto, na pogrešno vrijeme, ne nađemo vas u tom razdoblju 60 minuta, ide suspenzija od 18 mjeseci. Nije velika. Godinu i pol. Naravno da je velika. Nitko ne vodi dopušku kontrolu i vjerojatno kad ja tu stojim, u meni gledate nekoga ko nije omiljeno lice. Međutim, ja nisam iz odjela koji određuje kontrolu, nego sam prevencija. Ja vam pomažem da ne budete pozitivni ako vi to sami želite biti kako želite. To je druga stvar, ne odlične kontrole da zaštitimo one koji žele biti čisti. Ali to nam je stvarno neučinkoviti oblik borbe protiv dopinga. Jer jedino tako možemo čistiti sport. Jer na ovu moju priču pitanje je što ko želi čuti i usvojiti. Dobišno kontrolu ćemo to i boriti. Provodimo ga na natjecanju i izvan natjecanja i bitno je različito. Ne testiramo uzorak urina i krvi u akreditiranom laboratoriju na iste tvari. Jedno na natjecanju, sasvim nešto drugo izvan natjecanja. Sad sam rekla, i krv se uzimaju, rekla sam da postoji razlika,
Naravno, postoji samo 10-ak vadinih akreditiranih laboratorija, to ne može bilo tko. Dopušku kontrolu provode akreditirani dopuški kontrolori i pratitelji. Dakle, bilo gdje može vas testirati Nacionalna antidopuška agencija ili organizacija, Međunarodni savez vaš i organizacija natjecanja ipak na olimpijskim igrama. To će tražiti olimpijski odbor i pretpostavlja tada iz cijelog svijeta oni odabrani dopuški kontrolore, poput je međunarodna onda je jedinica dopuških kontrolora koji će provoditi ta testiranja. Možete biti testirani jednom ili nebrojeno puta. Zalažem se da to da ne bude nebrojeno puta, nego da bude pravilno raspoređeno i ujednačeno testiranje. Jer uistinu vaše nezadovoljstvo kojeg sam ja svjesna, neki su previše testirani, neki uredno su testirani, neki nisu, nije da nisu nikad, i dakle to pravo malo ujednačiti. Vi imate i svoja prava, dakle maloljetnik, ako ode dopuške stanice bez punoljetnog pratitelja, poslije pada, to se obavlja, zato što dopuški kontrolor nije obavijestio sportaše da treba imati pratitelja punoljetnog. Dakle, to se mora osigurati kad neki odbor, kad ne razumijete. Moraju omogućiti prevoditelja, imate pravo tražiti odgodu za prijavu dopušku stanicu, mi vam moramo osigurati dovoljnu količinu tekućine, naravno to nije voda koju ćete puštati od nekog, sve su boce bili, svi znate, u kraju imamo javnu malu bočicu od pola litra, otvarate ju sami, ne ubacujemo ništa, jer nama nije namjera rušiti naše sportaše, nama je namjera zaštititi hrvatske sportaše. A vi pazite, vaši sportaši neka pazite gdje ostavljaju svoje bočice, jer te manipulacije podmetanja sigurno postoje, dakle konkurencija. Evo, sportaši s invaliditetom imaju malo drugačije dopuške stanice, naravno prilagođene njihovim potrebama. Trebate sudjelovati u ceremoniji proglašenja pobjednika. Kontrolor je došao po vas. Ne piše, mora biti udaljen od vas 20 metara. Da boravite, ali nemojte da morate otići poslije u dopušku stanicu. Imate možda opet za pravedima, evo neko slučaj rekord, neki vrlo veliki. A najbolje da vi sad idete u dopušku stanicu, ne, slobodno vi dajte intervju. Imate daljna natjecanja, vi u atletičkom plivanju. Nije, to sam isto čuo, nije u redu da ako neko trči 404 100 u tom danu, da ga obavijestimo na to 100. Dakle, već smo ga uznemirili. Bez obzira na to što on zna da se nije dopinirao u sportašu i vječni strah od dodatka. I u nama je vječni strah da će netko od vaših sportaša pasti zbog dodatka petke. Vadim stav, to je svjetska antidopuška agencija, ne, nam to teško pada. Čisti vitamini su ok. Svi ostali dodaci mogu uistinu biti kontaminirani. Najčešće stimulansima i steroidima. Detektabilni su jedva uhvatimo, ali se hvati. I nema veze, jel to tako jedan niko na trak, ili je baš onako vidljivo da ste se steroidima doprinjeli. Ishod je isti. Dakle, kazna je ista, 4 godine. Sanirati ozljedu naravno. Imate neku iznimnu okolnost, samo vi recite. I sad kad kaže, dopuški kontrolor mora odobriti izvodište. Zapravo nije da mora, nego on će odobriti i upozoriti se na to svoje pravo. Nemojte da vas neko prisiljava na nešto, ali nemojte ni povući. Dakle, ili ćete onda dobiti 4 godine. I ja se stalno vam obraćam kao da se sportaši ispričavam se. Naš kontrolor će zabilježiti razloge zašto ste obavješteni, piše na tom notification paketu. Toliko i toliko, a došlo od vas sada kasnije. Gdje ste bili, zato to pišemo što se događalo sa sportašima. I to postavljamo nazad. Stvarno ne moramo biti dosadni, niti vas nešto sad upominjati i pisati vam za vratom. Kažem, pretvorit će se razmak od 20 metara, da vas gledamo osobno, ja vas ne bih gledala, kada se obavijesti na vama ne hoćete doći ili ne. Dakle, to je... Evo, sad počinjem pričati. Dobro znate da kontejner sadrži, dakle, taj paket set sadrži 2 kontejnera, A i B. I imate plastične posudice za urin. Vi morate dati da ste spremni 90 ml urin.
30 ml odmah točite u bočicu B, 60 ili više u bočicu A. Ali u laboratoriju neko će ići na A, već čuvamo izvjesno vrijeme. 10 godina kod velikog rezultata. Već čuvamo svačije, on cijeli svijet se pretvorio u groblje, ljudi stalno umiru i u urin sportaša. Dakle, u Lozani se to čuva. Mora se da 90 ml, a ako nije dovoljno, to je u posjedu dopušnog kontrolora, zapečati se, da ne bi pričali poslije kontaminirano je, dopušni kontrolori, ne zašto dopušni kontrolor, ne. Moramo da dođe će mogućnost, ali znam ako popiti previše vode iza natjecanja, onda će imati opet specifičnu težinu koja nije dobra, onda ćete reći sportašima. Ako se dogodi da ne mogu dati urin i da je on lagani, ima manju specifičnu težinu od 1,005 mjereno retraktometrom, tada on treba tiškarati 90 minuta treba prođe davanje sljedeće uzrka i griskati nešto. Ne uzimati od nekih drugih ljudi, imate to uvijek biti. Dakle, po meni uvijek neki kreperići, štapići, vodica. I lagano tiškaranje zbog bubrega puno prije ćemo dobiti potrebnu koncentraciju. Ako to traje u beskraj, jer sam bila u djeci da je trebalo baš u beskraj i ili ujutro, a od 7 smo počeli, nije bilo gotovo, onda treba biti ovako. To je novi. Težina, ako je treba doći na 1,003, ali volumen ne više 90 nego 150 ml. Sad kako to laboratorij radi, to biste me mogli pitati jer ja pitala samo sebe, eto to ja ne znam. Kako iz toga izvuku, kako izvlače. Većina sportaša, pogotovo drugaša, ima ABP, dakle sportsku putovnicu. Tu trebate znati da nakon nastupa ili treninga, ovisno da radimo na natjecanju ili za natjecanje, treba proći čak 2 sata nakon tih napora. Nakon 2 sata on treba 10 minuta sjediti, opušteno sjediti i tek tada uzimamo krv, to su ljubičaste krevete. Sportaš je sam birati neku vrećicu koja sadrži 2 krevete i 1 iglu, ja to punim za pokazati ako će vam zanimati. Tu punimo 2 puta do 3 ml. A kada radimo punu krv, ovo ide u putovnicu i tu bilježimo oscilacije i vidimo, prije se definirao, naglo je nešto palo, radimo crvena krvna, dakle nešto nam se tučno događa. Ili se događa ili naprosto bolesti. Nešto nije u redu sa sportašem. Puna krv ili plazma, tu tražimo hormon rasta, to radimo 30 minuta nakon. Mi to moramo reći i onda vi to znate. Dakle, onda je 30 minuta nakon aktivnosti, opet 10 minuta sjedenja, tu idemo 2 puta do 5 minuta na krv. Ako ponekad se dogodi da naprosto ne možemo dobiti nimalo krvi, to se i meni dogodilo, valjda od nekog šoka, od straha, ne znam čega, najviše 3 ponavljanja. Ne može ništa uključeno. Jako kasno iz kojeg dijela tičemo tu vaditi, da ne bude dominantni dio. Sad u atletici je sve dominantno, gotovo kod niskog starta. Trebaju noge, to je dosta sad. Ovo vam je najnovija metoda. Već je bila na olimpijskim igrama, bit će sad na paraolimpijskim igrama i mi smo počeli. Suha kap krv, DBS kratica, na, filter papiru. Isto sam to dala pokazati. Dakle, to mu izgleda ovako, to mi je papir koji mi ovako čisti izaberete vrećice. Pikamo, tražimo kapilarnu, dakle, pikamo prvo pošteno, to je najbolji sportaš, prst i istisnemo ovih 5 krugova, to se suši. To se lako transportira, lagano se čuva i za njih je pošteno. Ali to je baš ono za krvni doping. Ne tražimo tu steroide. To smo eto rekli. Čuvamo ih na suho, možemo čuvati duže vrijeme, nije urgentno kao sa ostalim biološkim uzorcima. I sad ćemo ovo brzo, ja ne znam vremenski koliko sam potrošila. Pozdravljam koliko sad, koliko je već? 20. Okej. Popis zabranjenih sredstava je vama bazična štima koja niti ne znam pročitati, niti razumiti, niti ja to očekujem. Ali znajte bar u tom popisu zabranjenih sredstava, već je sad na web stranici od 2026. Ima laganih izmjena u odnosu na 2025.
Dakle, već sad biste ga trebali skinuti sa naše web stranice i imati, i gledati, pogotovo ako je sportaš ide liječniku, da može pitati liječnika. Postoji li tu u tom lijeku nešto na što bi ja sad ti mogao pasti? Dakle, kao što sam vam rekla, razlikuje se. Jel testiramo na natjecanju, ovdje stoji da je zabranjeno uvijek ovdje. Dakle, i na natjecanju, i izvan natjecanja, ove tvari su zabranjene na natjecanju. Izvan natjecanja ne. Dakle, stimulans, koje ćete naći u kapljima za odnositi. Nije zabranjeno izvan natjecanja. Narkotici. A sad ako uzmete narkotika, ne ste bolesni, jer narkotici su opioidi, djeluju na centralni živčani sustav. Dakle, vrlo su moćne tablete i vrlo opasne ako ih zlorabite. Tako da ne znam, ljudi treba postati baš jak medicinski razlog i ne znam točno da ste tada trenirali, da nije sportaš životinja, pardon, da nije životinja, nije sportaš ne znam što kada ga tjeramo tako, kako firma molim poštati, ne možete tako ići. Kanabinoidi, mladi koji se vole zabaviti vikendima, ali tu imamo graničnu vrijednost koja je nemišljena. Snimali previše padova. Tipa, ne znam, valjda 2017. snimali oko 18 padova na THC, hidrokanabinol. Što je glupo? Jer kanabinoidi, dakle marihuana, apsolutno pomažu izgledi. Što više? Suprotno djeluju, ali vrlo opasno, pogotovo u kolektivnim sportovima, ali i u individualnom. Ne znam ja li vidite sad svoju traku u kojoj se startali na 400 metara, valjda ćete u toj traci završiti utrku, da neće doći tamo u susjedu. Znači, mijenja se percepcija, ali nas ne zanima kad dođemo k vama doma na time slot. Ili ne morate biti u onom RTG-u, došli smo na trening, ide na Reždinama, jer stavim Reždinama, stadion Dinama. Svetica. Dakle, dođemo tamo, evo, tu je trener, ne znam gdje je Mladen, dođemo mi tamo. Nemojte da vam sportaši pobjegu zato što su uzeli išta od ovoga. Nikša Dobrog je pobjegao, pa je suspendiran na 4 godine, ako se sjećate. Dan prije je testiran na natjecanju, Kina ga je testirala. Dakle, ok, dečko, čisti. Slavio je, vjerojatno je se uzelo nešto. U stimulansu se vam spada kokain. Vjerojatno se to malo povuklo nešto neko dima i čovjek otvorio vrata, poslije je govorio kada se obuče pobjegao i tvrdio, žena tvrdila to nije bio. Pa sučeljavanje, pa više čuda, pa sportski arbitražni sud i na koncu, ok, 4 na zašto? Pa zbog toga što nikada nije bila edukacija. I zbog toga što ovo tužno. Kad ja ih pitam, trebali bi, većina govori ne, sve znamo. I baš se dogodi da u roku nije zadao neko pada. To je koji nešto reći. Onda dio sportaši slušaju. Pa ja vrlo rado, ja slušam publiku baš aktivnih sportaša i ja ću rado, evo Dinamo je na redu, da to sportaši ću naći, jer oni to trebaju pamati. Ali i sad tek toliko. Beta blokatori se vas ne tiču, to je u pojedinim sportovima. Prije bio i alkohol, smo ga maknuli i zapravo, evo te da vas. Tu smo znali za redovno išan trener. Ali posebno ove agresivce, to bi se vezalo na ono prvo predavanje od jutros, na mentalcu ponašanje. Psovanje, vitanje, šakatanje, ne znam što ono na time-outu. Zašto je nešto završilo na popisu neka par? Zato što će poboljšati sportsku izgledu, može štetiti zdravlje sportaša ili je, evo, jednostavno nije u skladu s ugledom sporta poput THC-a, marihuane, kanabinoida. S tim da ja mislim da ovo čisto podredim prve dvije točke da se tvar nađe na popisu i bude zabranjena. Ali nije zabranjena ako ste bolesni i postoji medicinski razlog, samo iz terapijske izuzetnosti. Ja ću sad ići ovo brzo zbog vremenskog roka i da vam dam vremena za pitanja. Neodobrane. Tipfeler, imali su prekodnici, samo da znate tipfelera, vi ste primijetili, znači to su neodobrene tvari. Njihovo farmakološko djelovanje nam uopće nije poznato i nisu registrirane kao lijek. Istraživanje tih nekih tvari traju i istražimo nešto vezano uz liječenje malignih bolesti. I cijela ta znanost teži tome da otkrijemo lijekove za određene vrste rakova, najbolje za sve. Dakle, to se stalno radi. Dok se to radi, opet se da mogu pomoći i neki izvedni sportaši.
Tako je iz Kazahstana biciklist pao prije nekoliko godina. Evo upravo na ovo, zato sam i stavila AO 9604. A ta tvar je prekinuta u predkliničkoj fazi nabavio ga putem interneta, izaziva 9 vrsta tumora. Dakle, to smo prethodili s istraživanjem ne možemo. Ali zamislite pokretu za zaradom i pusta obećanja sportašu bez objašnjenja koje smo usvojili. Biciklist uzeo, slučajno smo ga uvodili. Znači, i to su dizajnerske droge. Vi svijetom nekako sigurno su čuli za Balkan skandal, zato što je bila Marion Jones, zato što je to bila jako velika afera. On je dizajnirao samo poznatni kemičar, uopće nije bio kemičar, ne znam kako što su napraviti, ali naravno da su te dizajnerske droge na koje mi nemamo onda odgovor, nemamo metodu, pa Marion Jones je priznala da je uzimala analizma. Ona je imala 64 opće kontrole i niti na jednu nije pala. Znači, eto, vidite, dizajnerske. Znači, dizajnere moramo tražiti. Vam? Onda ove modne dizajnere moramo tražiti. Modni tražiti. Sad idemo brzo. Znači, sportaši jako vole uzimati steroide. Zašto? Da bi izgledali ne ovako osobod bilderi, to nije. Nego upravo zato da povećaju mišićnu masu. Steroidi stvarno će povećati mišićnu masu, smanjiti mišićnu masu tijela. Dovodi do bržeg oporavka nakon treninga, nakon natjecanja. Brže zaceljuju ozljede. Dakle, imaju oni svoj taj željeni učinak, koji sportaš želi. Ali vrlo su opasni jer to je testosteron, to je muški polni hormon koji zapravo proizvodi vaš organizam i mislim u suvišu testosteron da će istati. Pa ćemo doći do ginekomastije što isto imamo zabilježeno, ovo je tamo muškarac sa ženskim ljudima, žena je ovako se može učitati i iz ovoga spola stvarno, rekli sam psihološko djelovanje, ali najvažnije izbiša među, znači mi dalje pričati o stvarno. Uvijek će biti evo ovo. Sa nekim razlikama, ali su pa upamtiti, dakle naš pokretač, motor naših tijela je srce. Nakon je uspjeti ključa koji dođe do insulta ili ključne boli, isto smo gotovi. Eritropoietin dugotrajni. Trebaju znati da će krv uzimanjem eritropoietina, ako se pametno ne dozira, biti vrlo viskozna ljepljiva, teško će prolaziti kroz sustav, može doći do stvaranja perona, upuška koji će se pokrenuti, može još do srčanog udara. Zabranjeno i autologno i homologno, znači transfuzijom, ECO i sve inačice ECO-a, sintetski prenosnici kisika, to lagano pronalazimo, osim mikrodoza eritropoietina. Hormon rasta je savršen, ako se želite dokidrirati, uz kombinaciju sa steroidima, evo da se baš i super gledate. Bitki, mišićavi, odlično, sve skupa izgleda, naravno koristimo ga u medicini, uči ga naše tijelo, hipofiza, nemojmo ga uzeti. Adolescent, ako ga uzima, može doći do gigantitu. Akromedalija, malo Michael Phelps podsjećeno tu, kako vicinu, kao da ima akromedalija. Ali nećemo, to je to jako teško otkrivamo KGK. Nakon 12 sati što se uzeli, nam je već jako teško otkriti prisutnost, ne postoji takva analitička metoda. Beta agonisti, ja ne znam, taj svijet sporta globoko analičan, kada pitamo što se uzima, na dobiški kontroli, beta agonisti svi uzimaju. Znači, oni uzrokuju bronhodilataciju, postoji medicinska indikacija za njihovu primjenu. Međutim, šire bronhije, povećava se dovolj kisika u pluća, svi znate što znači imati kisika za vrijeme izgleda. To je vaša prednost. Dobro, za astmu će dobiti terapijsko izuzeće. Oni su zabranjeni. Ali evo, salbutamol, formoterol, salmetrol, njih smijete uzimati, ali kao što piše popisu zabranjenih sredstava, u određenoj dozi mora postojati razlog, određen vam je vremenski razlog kad ponovno isprijeti sljedeću dozu. To vam je najbolji pogled u popisu jer je nemoguće da se to upamti. Nećemo. Diuretici. To ja mislim da vi ne uzimate, to nam padaju sportaši gdje kilaža određuje kategoriju. Mislim da to u atletici nema veze, ali mi
tu dajemo 4 godine jer je to masno sredstvo koje ima doping, krim se diuretika i što prije izmotrio ono što je zlorabio. Metode su već složenije, tu ako otkrijemo, to sam pričala da je nešto medicinskog pribora, znači da imate namjeru zlouporabe nečega. Sa Igorom sam pričala na hodniku o infuzijama. Često se dogodi da se pokaže kako dati infuziju. Ona je zabranjena, međutim ako date 50 ml u razredu od 6 sati, svaki 6 sati, po 50 ml, ok, ne treba ništa pisati ni reći. Ako treba više, tada malo skoro radi liječnik, to se piše, mi napravno to provedemo kroz hladan sustav da je sve u redu. Ovo sad nećemo genetski govoriti, ja sam sigurna da on postoji, ali još niko nije otkriven. Stimulansi isto rado se posluže ili za slade, desert, dobim kao desert. Oni su to zabranjeni na natjecanju. Izvan natjecanja nisu, a oni pobjeći, zato što smo uzeli neki stimulans. Znači, povećavaju natjecateljsko suparništvo i natjecateljske sposobnosti. One koje mi najčešće sretnemo, otkrijemo kao metamin, metamfetamin, ekstasi, speed, ekstasi. Znači, u prirodnom smislu, kao kofein, to je u redu, znam vam to neće pomoći u izvedbi. Ali kod prirodnih stimulansa doza je ona koja određuje kada će nešto što je lijek postati otrov. Dakle, uvijek je bitna doza. Ali ok, to ni čokolada, cimet, kofein, budete budniji i koncentriraniji. Paziti kod primjene lijekova kod simptoma prethodne gripe. Sad je sezona prethodne gripa. Sad kad će sportaši kupovati kapi za nos ili ne znam kakve pripravke, tipa Kolder, Smax Full, ni slučajno. Oni su pseudo-efedrini, farmakoškjaki na palumima, znači to je stimulans padanja. Dakle, ne, treba se pročitati deklaraciju. I pogled u popisu ili nas nazvati i pitati. Pazite sad na ovo, sad je to vrijeme kada je moguće. Vidite da su obilje srčani i udar. Narkotici, to ono o čemu sam pričala, ne razumijem zašto uopće. Vi ćete nama samo javiti da je vaš sportaš bolestan, teško ozlijeđen ili nešto, mi ćemo to upisati i nema potrebe da ga mi tada kontroliramo. Mi se izuzimamo iz tog slučaja u smislu provođenja dopušne kontrole, što više stojimo na raspolaganju, ako nas nešto zanima, možete nam se obratiti. Jer moramo nekako i medicinski i zdravstveno djelovati. Znači, to mislim da ne uzimamo. Evo, gledali doktora Hausa. Ja obožavam da se uvijek sjetim, ja pričamo doktoru Grbe, super je sam radio doktora Hausa. Evo nečega, sad u popisu zabranjenih sredstava što imamo. Dakle, glukokortikoidi su česti u primjeni. Dakle, postoji čitav niz medicinskih stanja, upalnih procesi, alergijske reakcije, ozljede, reumatskih stanja, kada će doktor propisati glukokortikoid. Međutim, i on je dopušten izvan natjecanja, ali u redu. Ali koliko dugo će on ostati organizam sportaša? Možda ćemo doći, on se izliječuje i doći na natjecanje. Pače, jer je zapravo glukokortikoid u nekakvom smislu, ako je namjerno uzimate, nije u nekom, nego ako je namjerno uzimate, pravi pravsati doping. Jer uzrokuje povećanje raspoložive energije u obliku glukoze. Evo idemo vidjeti taj ali. Evo ovo vam je vrijeme ispunjenja. Znači, kad postoji termin izvan natjecanja, sutra imate natjecanje. Sutra sportaši čekaju kontrolu na natjecanju, a danas ih možemo kontrolirati tu na pripremama izvan natjecanja. Do 23:59 je vrijeme izvan natjecanja, u 23:59 minuti do ponoći mi ulazimo kao da smo na natjecanju. To vam sad govorim, a ne samo 23:15 nećemo ispirati ništa, ali računajte, 23:59 već se računa kao vrijeme na natjecanju i sad, ovisno o oralnom, muskularnom ili lokalnom injektiranju svih ovih vrsta, koliko dana treba za ispiranje. Dakle, zadnje primjene za sve glukokortikoide uzete oralno je 3 dana, osim ja neću sad te čitati jer nemam potrebe, ne pamti se. Evo, koji najduže traje. Intramuskularno, znači u mišiću.
taj treba 60 dana. Je li jasno onda, sportaš je zdrav, ali 60 dana je u njemu još uvijek ovaj rukomet. Što se treba učiniti? Treba se zatražiti zdravstvo izuzeća, niko se neće ništa. Dakle, šta? Oralno 3 dana, jedino tako, ali to vam često neće biti dobro da uzmete oralno svih glukokortikoidi. I da vidimo šta još dugo traje. Aha, oralno. Evo ovaj, a to je ovaj izgleda jako opasan. Mislim, opasan u smislu da se dugo zadržava, opasan za sportaša. Lokalna injekcija su uključujući periartikularno i intraartikularno, što smo zamarati, je manje, znači najbolje muskularno usavršenje. To vam je vrijeme ispiranja. To vam preporučam slikati. Pa ćete znati, jer glukokortikoidi vam se u mnogim lijekovima nalaze. Dakle, u mnogim lijekovima nije glavna farmakološki aktivna tvar, ali se nalazi i glukokortikoid, a svakako je navedeno u uputstvu primjene lijeka. Karabinoidi, već smo ih obradili. Nemamo šta, super, euforija, opuštenost, vizualno predvećavanje, ali na u sportu smanjenje komunikacijskih i motoričkih sposobnosti, zbunjenost, dezorientiranost i aritmije, takikardije, dakle nije dobro. Imamo prirodne i sintetske, ako se već mora ne bude izmisliti konoplje, u medicini koristimo emetika, znači protiv povraćanja, protiv grčeva i protiv teških bolova, to je kod iznimno teških oboljenja kao tipa kod maligniteta. Dodaci prehrane. Evo, Vladin stav je ne. Oni kažu da je potreban dobro izbalansiran unos hranjivih sastojaka i ono dakle, on ima prednost pred unosom dodataka. Mnogi su dotični padaju bilo zbog dodataka prehrane. Zašto? Zato što dodatak prehrane može biti kontaminiran, mislim da sam to rekla, steroidima i stimulansima najčešće, jer on ne spada u skupinu lijekova i nema takvu proceduru provjere, kontrolu, on spada pod hranu. Kontrol hrana to je bitno slabije. Znači, negdje se trapu su prošli steroidi, prođao vaš ovdje pripravak, dodatak prehrani, pomogu je sitno travu za hvatamo, sportaše hvala. Dakle, obratite pažnju na deklaraciju, provjerite opis, savjetovati se s nama. Mi ćemo vam provjeriti sve, ali ćemo reći na vlastitu odgovornost, jer ne znam vam planirati. Zato, čuvajte plašice, ono što ste uzimali, kako bismo u slučaju elementarne nepogode dali na testiranje tog, pa dokazali da niste krivi i da uistinu niste mogli znati. Ovo što sad koristite, do sad niste pali, ili što vi mi da pripremam za olimpijske igre, znači to su još dobro provjereni proizvođači i onda nastavite s tim. A u nekim zemljama Evrope ima da su ti dodaci iskontrolirani, da nema dopinga i piše da je bez dopinga, ali mi to nemamo. I ja ću još, način i padala. Imamo tipa, evo ja se ispričavam s ambicama, kako domaći nadzor, to smo mi. Izvan natjecanja smo testirali iza Nemenske pala, eto to je jedna tako. A uzorak, naravno, kaže otvaraju te uzorke, ali tako će biti drugačiji kad je to iz one plastične da se tam minimum 90, znači on će to trajiti, on je bio sportski arbitražni sud. Ipak je hvala, potrebno 4 godine suspenzije, jako redovno trebam i ona stalno zloma to da nije svjesna da je to istina. Kao da nešto, ne znam, meni ta nikad priča nije bila bistra, kao i ovaj slučaj našeg nogometaša u Hamburgu. Nešto me je tu vrlo čudo s tim umirom, dozvom elektropoetina. Dakle, to smo mi radili izbjegavanje dotične kontrole, to je ništa dobro, jer nije ništa znao. Testiranje na natjecanju, tu je najčešće nam padaju borilački sportovi, uvijek je ona na vrhu specifičnog. Česti, ali šta je zanimljivo u Hrvatskoj? Padate na dodatke prehrane. Vrlo rijetko ste uzeli baš dobro. Testiranje vas testira međunarodni NADO ili međunarodni savez. UFC je imao ugovor su sadom, to je američka agencija, pa su tako testirali Mirka Filipovića koji je pao na panje kape zvezde, ne treba reći da ga uzimo, ne bi da nije otkrio, jer šta će to?
Ali nije u redu što smo smanjili suspenziju sa 4 godine na 2 godine, kaže surađivao i nije surađivao, da ste nakon napisano kritiku, svaki čast lijepo, ali ako se ne znate optimalno, meni ovo nije pošteno, ne znam, bili netko od vaših sportaša tako došao. Dakle, ne, onda ujednačimo apsolutno sve. Arija na Demi isto tako pao uletjela na trening, pao je, nismo mogli dokazati, najvjerojatnije isto dodatak prehrane, nismo imali čega dokazati jer nije imao to što je koristio, ali smo slali u Lozanju te uzorke da probaju te firme, ali to može biti samo jedan sede. Sve što smo poslali bilo je kao čisto. Tako da, koliko 2,5 godine na kraju čini šet smanjeno. Nepoštivanje pravila vezanih uz RTG i novost u svijetu sporta. Ono što sad radimo, idemo u dubinu i širinu su spolni odnosi. Vi kad odete na olimpijske igre, dakle nikad više potrošenih kondoma kao u Londonu. Oni su tu prvo prvom mjestu u povijesti olimpijskih igara po broju potrošenih kondoma. Znamo kako što se sve događa kada ste na turnijskim natjecanjima, na pripremu. Dakle, užasno je važna ta neka zaštita u vidu prezervativa. Sljedeće što je jako važno, ako sportašica ima aferu s nekim, a on se liječi, ipak srčani je bolesnik ili bilo koje vrste bolesnika, to je sad konom. Dakle, spolnim putem, bez zaštite, ona je bila pozitivna. Evo tu u Hrvatskoj, a onda imamo i u svijetu. Dakle, užasno je važno onda poznavati partnera, tražiti ga anamnezu, povijest bolesti, treba taj prezervativ koristiti. Stvar niko nikad ništa ne uzima, tako nego sve drugim mogućim načinima se slučajno. Jer znate što se dogodi? Jer u svijetu čovjek je oženjen, dakle ima obitelj, njegova sportašica je njegova ljubavnica u tajnosti. Dakle, super, oni zajedno žive, međutim on nije rekao da on uzima lijek zbog nekog srčanog oboljenja. Onda nam je ona, hvala, nju smo testirali, da ćemo trener testirati. Hvala nam je na tu tvar koju uzimao gospodin trener. Na kraju, kad se suočila sa suspenzijom od 4 godine, rekla je, pa ja više ne znam što, osim što sam imala kontakt s njim. Jer mi pitamo, sjetite se ovih priča, ljubio sam se surom, one švrkala kokain, pa nama poslala na kokain. Pa je jedna punica spekla pitu od golubinjeg mesa, a golub betonažan buterol, to je jedna vrsta steroida. Dakle, što mi se oštećujemo i plaši, ali ovi spolni oni su istinu zaštićeno i ako je sve regularno u vašem životu, onda morate znati da je neko bolestan i da postoji mogućnost da tim putem dođe u vaš organizam mala količina, ali mi ćemo je odbiti. Evo, hvala na pažnji, ja sam išla brzo. Ako vas nešto zanima i ako ste nezadovoljni bilo čim vezanim uz provođenje dopinških kontrola koje radimo mi, slobodno mi recite, pa ću ja o tome razgovarati sa svojom službom. I još jednom, ja nisam ta koja određuje ko će biti testiran. Nemojte me tako doživljavati, ja sam zapravo osoba koja sam baš definitivno služba onoj koja će štititi vas. Ja se zalažem za vaše pravo, ja vas želim svjesnosti, ja vas želim pomoći. I onda nisam sinonim za dopućnog policajca. Upravo su, to su prije, ali nisu ni moji kolegi iz dopućne kontrole ubojice vaše. Nego naprosto mi to moramo odraditi. Ali zašto? Ako vi kažete ne dopućno, onda zašto mi ne trebali najdopućne kontrole da vi možete ostati u nedopinu u svojoj izvrsnosti takve kakva je. Dakle, bez upotrebe dodatnih nekih sredstava koji će podići izgledu, ali kad dalje gledamo, propastit će vam zdravlje, a poslije zapravo nekaj bolje osigurno. Nego da kombinirano uzimate jer sve skupina puno učinak koji može legalno odgovoriti. Ima li tko kakve pitanje? Ja mislim da je neki benzol, nisam da se ovo odgovara, ali je to mineralska napravljenica, nadam se da... Da, niste ukoristili. To je za... Da, to su ljudi. Aha, pa znači to, navodno ovdje piše 5 dana, znači ako ja recimo za
zaspati uz te etape, u 5 Nakon zadnjeg uzimanja kao zadnjeg i 3 jako se samo dati, dobro je, da ovo čitam, znači že za mi je uče za 4 dana, znači ja sam ušli za 4 dana. da,